exibedhlele a vi a hakerini hi ku ya hi rate leyi nga kona ku okay right loko munhu a vona doctor swi vula ku R200 loko munhu a ya endla collection hambi i na maphepha hambi a ri hava i 150 u swi ta kota ku khavhara vangwa leri nga kona eka swa rihanyo kalanga. Dr. Chabalala hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya kweke Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela. Hakuna supermarket yo chipa ku tlula Usave eka nguva leya makumu ya lembe. Leswi vula leswaku u nga tlangela hi ku hlayisa lokukulu. Ku fana na cold drink ya Coca-Cola ya 2 liter hi R21.99, 10 kg ya Sasco cake flour ya rice ya Speco kumbe Golden Delight na ya mugayo wa U-Brand hinkwaswo hi swinharhu hi R299 na airfryer ka Essentials ya 5 liter hi nxavo le hansi wa R599.99. Yi kumeka ku fikela hi 28 ta December 2025. Xava eka Usave laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo. Afrika-Dzonga hi mina Victor the Principal Hlungwane ku rindzela swi herile. AFCON 2025 ya sungula hi 21 December 2025. It's game on everywhere le na le. Languta mitlangu hinkwayo ya 52 aka SABC2 na le ka swirhandza swa radio station ya wena. U nga tlhela u streama live aka SABC Plus. Twana ku tokombela ka ti-goals na ku tlangela ka ku hlula. Tiphini na bafana na tiko ra Afrika-Dzonga. SABC Sport i vahaxi va ximfumo va AFCON 2025. Swilo swa ku saseka. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Swipindile mintsira Munghana Lonene FM hi na valava Edward Sloop Mall mukhanselara wo sungula wa Bushbuck Ridge le Bushbuck Ridge nhlekani wa siku ra namuntlha mintsira wa mina ku rhamba kwala nga yingisela xitichi lexi ri koho u nga va kona yingisela uri la a Gauteng a Mpumalanga a North West a Limpopo na u yi kuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za ni n'wana ri smart wa Jim wa xitlangwa ma xingiritano wa xicecana makuna le wa ndandadzi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula tshemba miyime kulunga ku loko tatwa ku mikhomele namuntlha kusuka la xatale la laha ka Mafemane a Saselani a Boyisonto na tindhawu hinkwato le kusuhi tanani hi ta va swin'we hi kwala Edward Sloop Mall eka nhlekani lowu magondo hinkwawo ya kongoma Thula Mahashi Stadium ku hela loko ka vhiki laha hi nga ta va hi kha hi languta ku hey masagwadi ya vuyimbeleri ya lembe na lembe ya famba njhani. Wa vona loko ni kha ni haxa laha ku na van'wana hala tlhelo leri ra mina ra xinene hala va le ku dzaheni ka mbangi ene yi ta ni kavanyeta se loko wo tshiki twa miyingiseri wa mehe ni twa ni nga ha vulavuli so leswi ni vulavurisaka so ku na van'wana va dzaha ku mbangi hi hala ene mbangi liya yi ta hala ni nga kona kambe lava hi nga le ku tirhani na vona ku nga ta fika maphorisa va ta ni pfuna ku hi va nyizisa hala hi ku
loko va kha va dzaha va ta haleni swi va swi nga ha ri kahle kambe hambiswiritano mixero mi kunjhani mixeri kwari nga ringisela ku ri kona a khensa swinene kambe ke loko hi nga hi kutani hi ta va hi ri na brigadier Mdluli laha hi ta va hi ri na vona hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka ta vuhlayiseki hi nkarhi lowu wa makhisimusi kambe na le loko se hi ta va hi ri Athula Mahashi handle ka sweswo swin'wana leswi hi nga ta swi endla lava ni nga na vona laha ni ta kuma vayingiseri va ntlhanu ni va nyika mathikithi ya 10 swi vula ku muyingiseri wun'we ta famba na mathikithi ya mbirhi hi ndlela yaleyo se n'wina mi nga haleni loko ku ri ku mi tsakela ku famba na hina Athula Mahashi stadium ku hela loko ka vhiki mi ri hava mathikithi yimisani sweswo hi ku hi ta mi nyika nkarhi wa ku va hi bula ni la ta twa ku byongo bya n'wi byi tirhisaka yini ka Afrika wa vulavula hi vulavula timhaka ta tiko a hi cini a hi ndli zona sweswo i cina va ku nyika thikithi hayikho hi vulavula na wehe hi twa ku u khome timhaka kwalaho nga koho hi ndlela yaleyo naswo loko ku ri na un'wana laha a twaka ungati ku na timhaka tin'wana lava ku ti nghenisa la vandleni a ti nghenisi a n'wi rhamba leswaku a ta ti nghenisa hi kota ku twa ku u ri yini hi toho hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo mingisero mina eAfrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM a komba ndlela hi ta sungula hi vulavula nyana katsongo na maphorisa ya le Mopani va ri va vilerisiwa hi timhaka ta ku ku na movha yin'wana ya polo ya grey yi le ku tiphineni hi ku ya hala na hala kambe lava va nga ndzeni ka yoho ve le ku ndzeni viyada hi ku va khandziyisa ngopfu lava va kombelaka tilifiti ivi loko va khandziyile vanhu va valawo va hetelela va va tekela swa vona ivi va tlhela va va pfinya se hi mhaka yin'wana yo tika swinene leyi nge le ku endlekeni se na n'we mi kombela ku tilifiti mi languta ku mi kombela ka vanhu vahi hina tikhayini ta kahle to kombela tilifiti hi ku hayi a hi dyi xa munhu se a swi swi va swi hlupha loko mo kombela tilifiti ka hina hayi mi ta va mi hlayisekile hi ndlela leyi a hi amukeleni Surgeon Rikhotso hi twa ku va hi khomele yini kwala va nga kona Surgeon nhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekane na vayingiseri va Munghana Lonene a minavela na swi tiva ku swo boha mi hi navela a hi vulavuleni nyana katsongo Rikhotso laha hi timhaka ta laha n'wina mi nga koho hi tlhelo ra movha leyi mi nge yili kaya ka yiseni vaaki ku endleka yini i ntiyiso but mi nge hi kombisa ku hi kume swivilelo swo huma aka vaakatiko kambe tanihi police station ya Giyani a ku na nandzu lowu wu nga mangariwa aka nkarhi wa sweswi kambe a police station yo fana na Tzaneen ku na nandzu lowu nga mangariwa n'hweti leyi nga hundza ku ya hi swivilelo leswi taku swi huma aka vaakatiko va kombisa timhaka ta ku ve le ku phangeriweni ka tinhundzu ta vona ngopfungopfu loko va kumeka va ri lomuya ti-hiking sport loko va ri karhi va kombela tilifiti se ku na movha lowu va nga hi pimanyetela hi wona va kombisa ku i movha wa silver wa polo lowu karataka ka tindhawu ta kusuka a Phalaborwa ka na ku kongoma a Giyani kambe ku fika sweswi hi vulavisisi bya hina ya kuma ku timovha leti to cincana hi timhaka ta ku loko ho langusa ngopfu ka polo yaleyo mi kuma ku mindzuku ku va ku ri movha wa muxaka wun'wana lowu kumekaka wu ri karhi wu tirhisiwa ku endla vugevenga bya muxaka lowu mara ntiyiso wa mhaka i ku swilo leswi hinkwaswo swi endlekela ngopfu ka vanhu lava va kumekaka va papalata ku ya kuma swikhandziyiso kumbe swo famba a tirenkini va ya tirhisa ti-hiking sport ku va va kuma swo famba swa vona se ku na vanhu lava va nga vuriwa ku va ri mune so loko va mi layichile loko mi karhi mi famba mi kongoma laha mi kongomaka kona va fika va nghena makhwatini va kombeteriwa hi swibalesa vanhu vo lava va tekeriwa tinhundzu ta vona to loko nene a Giyani kume voice note leyi nga va yi karhi yi hangalaka lexi va va ku botiseke timhaka ta ku a va ti-police station swi hangalaka ka swiyenge swa mabulo ene nkarhi wun'wani loko ri ku milandzu yi ta mangariwa swi kota ku va swi hi pfuna swinene na ku va hi kombela switirhisiwa hi karhi hi swi tiva ku impela hina ti-case leti hi nga na tona ti nghenaka ta muxaka lowu ku nga ri ku hi swi twa ka swiyenge swa mabulo swi nga va ku ri ku kumbexana a swi vangiwi hi timhaka ta ku kumbe va swi vona ku hambi vo mangala maphoriseni mi ta koka milenge Surgeon Rikhotso voko ra nawu ri lehile na Xitsonga xi vula sweswo yin'wana ya milandzu leyi mi kuma ku nkarhi wun'wana ku va ku pfumaleka vuxokoxoko lebyi fanelaka va byi hi pfuna hi xihatla ku va hi khoma ku va ku ri na ku nonoka kambe a makumu ka siku hi hetelela hi khoma hi nga nyika xikombiso va khomiwile va ehleketeleriwa va ku tirhana na milandzu ya muxaka lowu a police station ya ka Malamulele laha hi nga vona va tlhela va hetelela va gweviwa hikokwalaho ka ku va vaakatiko va kote ku ya va ya mangala milandzu ku tlhela ku endliwa vulavisisi hi ku loko ri ku va chava swi vula ku va tsan'wa hina tanihi maphorisa kumbexana va hetelela va nga hi tshembi na mara loko ri ku vo mangala na loko hi nga si khoma
swa hi olovela ku loko ho tshuka hi ku General Mashaba hina xiphiqo aka gondzo leri ra kusuka Phalaborwa Kongomagiyani kombela ku mi hi pfuna hi timovha ku va hi kota ku va hi patrola kumbe xana hi vonaka swinene ka tindhawu letiya ku pfuna vaakatiko lava kumekaka va ri karhi va xanisiwa hi vugevenga bya muxaka lowu. So va nga heli mbilu hi timhaka ta ku loko se va tsan'wa swi vula ku vo tani hi vaakatiko hi vona mi kuma ku vutomi bya vona hi minkarhi yo tala byi va byi ri aka nxungeto. Ene khanda kambirhi Botpet hi na mapfhumba lama hi kumekaka hi ri na wona ha va endzela a ti-hiking lava kumekaka va yime kona va ri karhi va kombela swifambo leswi swi nga tshembekiki hi va tsundzuxa na ku tlhela hi va hlamusela switandzhaku kambe mi ta swi twa loko ma ha ku heta kusuka wun'wani kumbexana i ya a police station a ya mangala a ku ni tekeriwe na tiburuku va ni khome nkuzi va ni tekela na buruku mi nge swi twisisi ku tiburuku leti to va ti durha ku fika kwihi hikuva van'wani va vona mi kuma ku va tshuka va nghena amakhwatini hi timovha ta vona va tinghenisa aka timhaka ta masangu se mi kuma ku va hetelela va kumiwa na vona va khomiwa nkuzi kambe hinkwaswo swi leswi loko se va ta a police station a va fiki va mangala ntiyiso swi tikela na vulavisisi bya hina mi kuma ku byi teka nkarhi ku va byi boxeketa hikokwalaho ka ku va hi tirhana na milandzu leyi mi kuma ku va nga ri ku henhla ka yona. Se mi hetsela mokwini Rikhotsi nguva ya khisimusi leyi maphorisa a va pfali ha swi tiva kambe ku na milandzulandzu yo tala leyi tala ku va koho hi nguva leyi ya khisimusi kumbexani mi nga se ni hlamula swoswoleswo a hi sunguleni hundza hi le mavhengeleni ta vuya hi yisa mahlweni loko hi vuye emavhengeleni mingisero Munghana Lonene FM Sergeant Rikhotsi va vulavulela ndzawulo ya maphorisa eMopani va kha va nyika switsundzuxo ku ya hi laha van'wani va vakhandziyi va karhatisiwaka xiswona ni ta nyika na vayingiseri lava ni nga na vona laha nkarhi wa ku va hi vulavula ku swi kahleke ku loko vanhu va famba kusuka ka ndhawu yo karhi va ya ka yo karhi va kombela tilayichi kumbe tilifiti hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo ndaka leswi Diamond Walk yi mi tisela kokwana Chauke water drilling. Hlawula kokwana Chauke water drilling a va borhi mati ma nga humi. Xana u pantsisiwa nhloko hi nkavelo wa mati tihakelo ta le henhla ta mati u nga hlupheki hi ri kona hi ku borhela mati yo tenga ekaya epurasini na le tindhawini ta mabindzu. Mintsengo ya hina yo borha mati hi leyi landzelaka 40 meters i 23,900, 50 meters i 29,600, 60 meters i 33,900, 70 meters i 38,000, 80 meters i 43,000, 90 meters i 48,000 kasi 100 meters i 52,000, 80 meters i 43,000. Hi tlhela hi ku nyika vukorhokeri lebyi landzelaka PVC and pump installation, control box, black pipe, 1 meter steel casing leyi nga 1,500 na 1 meter extra steel casing hi 700 rand. Hi bele riqingho sweswi eka nomboro ya 071 809 6980 kumbe 083 747 7953. Hi kumeka eGiyani eBaloyi complex office number 26 eka R81 Main Road. Kokwana Chauke a va borhi mati ma nga humi. Mapelko Music Festival and Traditional Beauty Contest at Rotterdam Stadium 25 December 2025 awuri ya 10 na mixo ku kondza rixa mali yo nghena 50 rand lavantsongo 100 rand lavakulu u nga tlhela u tikumela thikithi ra wena ro wihi 100 rand u nga ti winela movha no swin'wana swiwiniwa hambi tinqambi ti ta va kona Soni Makamu, Hennessy, Oscar Makamu, Mlanjwa wa Ndhumba, Metro Beat, RSA na van'wana vo tala. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela ntaka wena Trix ukanini Adwar Slew of mingisero wa mina kambe hi sweswo mingisero wa mina ntirhi na ha ri na Sergeant Rikhotsi na la ta twa ku va hetsela va ku yini loko hi kha hi vulavula na rixaka hi nguva leya makhisimusi tani hi maphorisa Sergeant mi ri yini n'we Inkomo Botpet lexi tsakela ku lata gineta ku lata tsundzuxa vayingiseri va Munghana Lonene swona i ku minkarhi leyi nga ka yona leyi ku na timovha leti ti kumaka ti hayariwile ti suka swifundza hi ku hambanana ka swona ti ta kwala se milandzu ya muxaka lowu yi nga kumeka yi karhi yi andza wo kombela swinene ku a va suki a ti-hiking va ya ringeta ku tirhisa tithekisi kumbexana mabazi lomu ya tirenkini a ho maketa van'wamabindzu lava kambe lexi xin'wana hi tsakela ku tlhela hi va tsundzuxa i timhaka ta ku xifunentsongo xa hina xa Mopani timhangu letiya ta ku kumeka ku va na tinghozi emagondzweni ka nkarhi lowu hi leswi hi nga fika hi swi tokota i timhaka ta ku va kumeka vanhu vo tala va chayela va teke xihoko se ha va tsundzuxa swinene loko va karhi va nghena adorobeni ra hina ra Giyani a va swi tivi ku loko va fika aGranetata sweswi ku na stop sign lexi hi kombelaka swinene swi nga endleka ku va na trafiki hi ku la ta kombela ku va va lehiselana timbilu lomuya a va tolovele ku tsemakanya hi koho nakona ku pfariwile hi ka minkarhi leyi Botpet mi kuma ku van'wani va hetelela va humeselana na swibalesa hikokwalaho ka ku va hela timbilu a va swi tekeli enhlokweni ku magondzo ya hina
i matsanana swinene ene ku na swifuwo se a va chayeli hi vukheta va nga chayeli va teke xihoko ku endlela ku hunguta na tinghozi ta le magondzweni hi leswi nga va tsundzuxaka swona mara swo tala hi kumeka hi karhi hi va tsundzuxa ngopfungopfu na mixo aka nongonoko no akhensa swinene Sergeant Rikhotso sweswo mingisero mugana lona FM lava hi bulana vona i Sergeant Rikhotso va kha va hi nyika xifaniso xa hilaha swilo swi fambaka kona lava nga kona a Dwar Sloop Mall hi bulanyana katsongo na ku vutisa na n'we ve ri ku na xiphiqo sweswiwani xa timovha leti ti nge le ku okay ve ri ku na xiphiqo xa timovha leti ti nge le ku tekeleni vakhandziyi swa voho hileswaku va ku nyika lifiti ivi va ku tekela sweswi va ku tekelaka swoho loko ri wa xisati va ku bazela hi ku ku pfinya leswi swi nga ri ku kahle se xivutiso ku ta va ku n'wina tanihi vakhandziyi n'wina tanihi rixaka mi ri yini loko xiyimo xi te tani hi mhaka leyi ni nge ti ni ta tsakela ku twana le ka n'we laha Dwar Sloop laha hi nga koho eka nongonoko Afrika wa vulavula 22 timinete ntsena ku bela awara ya 12 i nongonoko Afrika wa vulavula hi ta ri tindlela hinkwato kongoma a kongoma a Thula Mahashi Stadium ku hela loko ka vhiki ku nga munduku laha hi nga ta va kha hi tiphina kona se n'we mi nga tshama laha na n'we mi nga yima kwale ku Mfungwe mi nga ta lava vanhu va mune ntsena hi ta kota ku vulavula hi swo mhaka yale ya ku kombela tilifiti na ku ongeti ku kombela ngopfu tilifiti vanhu va xisati hambi va kombela hi mhaka ku i vavasati hambi va kombela hi mhaka ku va pfumala mali hambi va kombela hi mhaka ku i tingame hambi va kombela hi mhaka ku swisiwana a hi tivi kambe ke i mhaka leyi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ringeteni lava hi bula na vona hi twa ku voho va ri yini bava nhlekani swi vula ku lava va nga yima koho a va yimangi kahle swi ta lava va suka va ya tlhelo rin'wana un'wana ku va ta suka va ya tlhelo rihi a hi ringeteni futhi avuxeni papa a kona mi pfuke hi pfukile n'wina minjhani hi pfuke hi nga vaviseni tindleve ya na swi twa ku se swi ni ba tindleve a khensa swinene a hi kha hi vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki hi nkarhi lowu wa khisimusi n'wina mi angula mi ku yini ka mhaka yaleyo ku ve ri hayi xintsongo vanhu va hetelela va tikuma va kha va tekeriwa swa vona hi ku kombela tilifiti ku kombela tilifiti swi nghozi ngopfu hi ku ri sweswi a timhisi ti tele lomu ndleleni loko kha u kombela tilifti van'wanyana a va langutanga swona swi fana loko u famba la ndleleni maybe u kuma a breakdown u kuma munhu a hundza loko a hundza hi movha u vona se a vuyile a ta ku vutisa swa ku swi endle njhani vanhu lava va ta ku languteni ku ri i nga va u khomeni endzhaku ka ku se ku tata vanharhu va mune va ta va fika va mi khutisa leswi nga na swona kambe na vanhu lava kombelaka tilifti ha swi tiva swa ku ri loko fika u kuma layini leyi leyi fika leyi mi nga heleni mbili a hi kondzeleleni layini leyi ku ri i ta hi vavisa la ndleleni loko kumbela tilifti va ku rhwala va fika va ku tekela xin'wana na xin'wana va ku teka na timali ta wena hinkwaswo na mi twa se sungulaka kambe xivutiso i ku swi le ku endlekeni na sweswi hikokwalaho ka yini swi tama swa ha ya mahlweni hi ri na xiphiqo lexi a ni nchumu lowu hi endlaka sweswo hi ku ri hi hela timbilu hi na vanhu hi va na short term a short term leyi hi yona i hi vavisaka ku hela timbilu njhani hi ku ri ni kuma swa ku la ni yaka kona hi le kule ene ni kuma nga ku a ni nge fiki loko se ni va ni hela mbilu ku loko no kuma leti at least ni nga kumeka ni fikile la ni nga yaka mali yi ri kona tithekisi ti nga ri kona kusuhi swi vula ku tilifiti ta hatlisa tilifti ta hatlisa kambe na ku vaviseka ku hatlisa ni mi tweli papa cancel 0860002543 ni nga tsakela na ku twa n'we kwala mi nga koho ku n'we mi ri yini mhaka leyi bulaka hi yoho nhlekani lowu kambe sweswi a hi amukeleni nakambe lava bava hi twa ku vo va ri yini bava nhlekani Budpet minjhani pfukeli minjhani pfuke ngopfu a khensa I can say hi leyi mhaka ya tilifiti na switandzhaku swa yoho n'wina mi ri yini swo swi riski ngopfu ku kombela tilifiti mara ku nga ku na wa mfumo lowu hi nga ka wona a wu endli swona timali leti va hi holelaka toho lomu switolo titsongo se loko u kota ku so ku kombela lift u endlela ku ri u kota ku save loko n'hweti hela at least u va u ri na something Budpet se mara xivutiso ku hata tlhe ku va lexiya xa ku loko ku ve hi mpela mhaka leyi hi vulavulaka hi yona ani loko ku ve hi mpela mhaka leyi hi vulavulaka hi yona yi bihile hikokwalaho ka yini yi nga yimi na ku n'we loko mi fanele mi teka rento mi kha mi swi tiva ku mi ha mali yo ringana mi va mi kha mi ndlela yini
hi leswi a ni vula swona ku a ni ri hi byo sekeretela ku hi kota ku na timali leti va hi holitaka switolo i titsongo a wu koti ku endla nchumu loko n'hweti yi hela but phela a wu koti ku loko lembe ri hela u kota ku komba ku ri lexi nga xi endla hi lexi okay mali loko yi ri ntsongo mi ya yi khavhara kwa hala ti-liftini impela ni mi twile botamani khensini a ni mi ni mi twile ni khensini inkomo sweswo mingisero munghana lona FM fam sweswo mingiseri a hi bule na mani la hi twa ku vo va ri yini eka nhlekani lowu timhaka leti ta tilifiti leti ta hlupha kambe na ku pfumela ku va mhani hi vo va nga ta hi pfuna ku hi kota ku twisisa mhaka le kantswa hi ndlela yeleyo avuxeni ka mani ahe minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile a khensa swinene ana he a khensa ku mi vona mi vhakaxerile la Bushbuckridge Dwarsloop Mall yi tsake ngopfu siku ra namuntlha va mi pfulelele hansi ngopfu mara ni mi twa la henhla ngopfu ku kwene ka hina na menda hlamala vona hi ku va mi pfulelele henhla swinene kambe a hansi swinene mara ni mi twa la henhla swinene na mendi mi twela henhla a swi na mhaka hi leyi mhaka mi ri yini n'wina hi mhaka leyi ya tilifiti masiku lawa tilifiti i nghozi kahle kahle ku kumbela lift a swi kahle ku laveka loko u ri munhu u khoma mali ya ku ya laha u yaku koho leswaku u ta kota ku khandziya tithekisi ta mani na mani u tlhela u kota ku vuya kahle u hlayisekile tilifti a ti lunghanga va swi lava ku khoma mali veri icon a va holi nchumu kahle kahle ku kombela lift mhaka ya ku hlupheka na xiyimo lexi hanyaka ka xona masiku lawa kahle kahle a yi lunghanga vhele lift wo vhela yi phuxeka leswaku yi kombela lift hi mhaka ya xiyimo lexi hanyaka ka xona masiku lawa because a ku na ntirho na loko u sungula business a yi fambi masiku laha a ku ha ri na vutomi kahle kahle vutomi bya masiku laha yi risa mi ri loko i sungula business a yi fambi ku endleka yini amanda a ndzi swi tivi swilo swa masiku laha swi cince hinkwaswo hi kurisa vana va hi ku xavisa se masiku lawa a ndzi tivi kumbe vana va heha va swi lavi kumbe va lova va nga swi lavi a hi swi tivi mara na hehe loko yi ku hasamazama swa ha fana na khale loko sungula business a ri fambi u ta xavisa n'hweti leyi taku yima xikarhi ni mi twile kun'wana vo teka va ku yi ta ku nyika loko n'hweti yi hela va tlhela va nga hakeli se u teka liya u nga xavisa u xava mugayo a wa ha kumi mali ya ku ya u ya stoka nakambe futhi u xavisa u ya mahlweni ni mi twile mani ahe thank ayi 0860002543 ni ta mi teka ku nga ri khale hi ku xiphiqo lexiwani a xo va la Dwarsloop kambe i xiphiqo leswi nga koho tiko hinkwaro kambe ke xivutiso ku ta va ku loko ve xiphiqo lexi xi koho tiko hinkwaro hi nga huma njhani ka mhaka yoyoleyo ku tele la hi nga kona a Dwarsloop ku tele swinene ku tele swinene leri ra ku wa kota ku swi vona ku ku na vayingiseri laha kambe ku fika mhani laha va fika no gungula a ni tivi ve le ku gunguleni hi yini hi ta twa vona ku va gungula hi yini hi ku hina leswi hi nga vula swona hi lo vula ku hi lava vanhu lava nga ta tsakela ku ta vulavula na hina kambe loko se vo va ri ku gunguleni swo ndzi nga ri hina hi lo xikolokolo tanani a hi vulangi swona hina hi tihi lava nga ta va ta vulavula na hina avuxeni mani ahe minjhani hi pfukile hi ngo vona hi pfukile ni twa nga ri mi kha mi gungula swin'wana loko mi nga se nyikiwa xo vulavula hi xona hi nga gunguri ku andri a hi swi tivi swo hi ta vutisa yini hi ta hlamula yini hina hi lava vanhu lava va nge ku na ntungu sweswi wa ku vanhu loko va kombela tilifiti va hetelela va tekeriwa swa vona se xivutiso hi nge ri hikokwalaho ka yini vanhu va fanele va kombela tilifiti a ni ti swo swi bihile hi ku sweswi tiko ri bihile vanhu va kombela tilifiti va lifitiwa mara va hetelela va nga fikisiwi la va yaka kona va fikisiwa va endliwe mona va ya kidnapiwa va etleliwa va tekeliwa mindzwalo hinkwayo se swi bihe ngopfu na ku biha ka swona vanhu a va tshiki a va tshiki ku vana va a hi nge va tivi swa ku va yo yini hi xitalo swi endla hi vana lavatsongo mativa a ni kha ni vulavula na vanhu van'wana laha no va tshika va vulavula va famba a ni va nikangi vito ra vona a va kumanga nkarhi wa ku va va vulavula maviti ya vona n'wina hi n'wina mani
mina beauty wa ka ubisi o mi va ka ubisi no a khensa swinene mani se n'wina loko a mo va na nkateko wa ku byela rixaka hi timhaka ta tilifiti a mi ta va byela yini a ni ta va byela ku a hi swi sukeleni tilifti a ti kahle va dlaya se loko va xota mali va ndlisa ku yini loko u xota mali u nga ri teki riendzo u nga khomanga mali i nga teki riendzo u nga khomanga mali u nga teki u nga khomanga mali hi ku u ta xavisa vutomi bya wena na mitwa khensile mani nhlekani wa n'wina wu vilonene ku ya mahlweni na n'wa wu vilonene a khensa i sweswo mingisero Munghana Lonene FM i mani la va nge le ku vulavuleni na hina va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka ko hi mpfhuka se na tiawara ni rindzele ku kumbexani tatana muhumelerisi wa mina tintambyini tatana Makaringi va ta ni tisela leswi ni tirhaka hi swoho kambe se ku hele lembe va fambile kambe hambiswiritano a hi ku tumingisero wa mina le ka 0860002543 nongona ku hi Africa wa vulavula 32 timinete ntsena ku bila awara ya 12 ni ta tsakela ncindani na valava mi nga na vona kwala ni nga se kuma brigadier laha hi ku a va se fika loko brigadier va nga se fika a ni ta tsakela ku loko ta twa kun'we mi ri yini kwala mi nga koho ka nomboro yaliya ya ntolovelo ya 0860002543 na n'we mi nga koho la tanihi vayingiseri loko mi tsakela ku bula na hina tana mi nga chavi tana ni ta bula ni lava mi ta ni byela ku tlhelo lerin'we mi rona hi leri hi nge le ku vulavuleni hi roho mi ri yini hi roho n'we hi mhaka yaleyo hi mhaka ku loko n'we mi vulavurile hi kota ku tiva matitwelo ya n'we ka mhaka leyi swi hetelela swi hi nyika xifaniso xa hi laha tiko ri hleketaka ha koho loko swi ta ka timhaka ku nga va ku ri ku kombela tilifiti ku nga va ku ri ku khandziyisana mi vhele swa tiveka ku laha ni famba ko a ni khandziyisi munhu loko vanhu va ka va kombela tilifiti va ku va kombela ni khandziyisi mina swa tiveka sweswo hi mhaka yaleyo ni nga vula ya ku loko i ri hava mali i nga yi helo tshama kaya hi ndlela yaleyo veri ku na muyingiseri wun'wana wo hetisela la tatana muhumelerisi wa mina ni humelerisiwa hi try by force leswaku try by force a swi vuli ku lwela swi nga va swi vula swo hi ndlela yaleyo kambe cindani ni kombela hi sungula hi lunghisanyana swin'wana lava a hi hundzeni hikwalano hi ta vuya yisa mahlweni hayi eka gondzo ro ya eka XMA 20 hi ti 19 ta December 2025 Africa wa vulavula 12 to 2 na Khalanga Pet Mathebula Khomandlela 3 to 6 na DJ Matt minongonoko leyi hinkwayo yi ta haxiwa twi kusuka eDorsloop Mall eBushbuckridge kasi hi ti 20 ta December 2025 i sikunkulu Munghana Lonene FM Top 30 na Matilda Chauke 10 to 1 timitsi ta Xitsonga 1 to 3 na Mafosi Try by Force ari na the Quintinizer xikwembu xa radio minongonoko leyi yi ta haxiwa twi kusuka eThula Mahashi Shopping Center tikiti u xaveleke Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards matimba ya vunanga #XMA20 masagwatlaw ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality hi ku seketeriwa hi Sampra Munghana Lonene FM makombandlela tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula hila nga kona miyingiseri Munghana Lonene FM tisala nongona ku Africa wa vulavula veri ku na miyingiseri lana iye i ri la ku vulavula hi swo a ni ku hi hundzini ta teka vayingiseri lava nga layinini kambe hi nga si teka vona a hi sungula ni twa miyingiseri lowu ni nga na yena laha ni twa ku ye i ri ye leswi a tivaka swo hi swi hi mhaka leyi hi bulaka hi yona avuxeni boti avuxeni minjhani hi pfukele minjhani hi pfukele a khensa swini va mbariseni leswi va ta kota ku twa ku loko va kha va vulavula va ku yini hi ndlela yaleyo hi le ku vulavuleni laha hi timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta tilifiti se na vo ta twa ka n'we hi ku matitwelo ya n'we hi mhaka leyi vulavulaka hi yona hi wani inkomo ni kombela ku xeweta vayingiseri loyi a vulavulaka David wa ka Khosa hi tshama ku radio Rislop so ni ve kuma problem yo fana na yeleyo mina ndzi tirhela Mamelodi kwala Pitori so loko ndzi suka la Pitori ndi ku laha ku hiking sport ni kume double cab yi ndi lifta loko yi lifta yi ndi rhwalini va ni charge mali ni nga va nyika yona so va ku va ya bush mara va nga yi kona bush ekaya kwala bush mara a ni suka le nta le bush so
after that loko ni karhi hi famba movha ni karhi ni vutisa kasi movha leyi ya jika hi ndlela yin'wana ya ka sayiti rin'wana loko mi ya kwini na va ku hayi hina hi dila hi swo va ni rhwale va ni lahla eMessina va fika va ni cukumeta Messina va ni tekela ni va transferla na ti-cash send va ni tekela tifoni va ni tekela hi mali hinkwaswo ni va nyike mali ya ku ringana 8,000 so ndi heta va ni hlula na timpahla ndi heta ndi ya thumba hi sesi van'wana va famba hi movha nyana ya Corolla se loko va heta ku mi pfala hi movha ya Corolla loko va mi thumba mi te va mi tekele swimbalo hinkwaswo ya hinkwaswo ya hinkwaswo se lava loko va mi thumba a mi ri tani a va xisiyile xala xin'wana xa le ndzeni nyana so then sesi lava loko va fika va hluvule buruku va ni nyika va mbale xikipa xo leha va ni nyike buruku va nghena na mina kun'wana va ni xavela exikipa ku ri ni kota ku mbala so ya swi va tani va ni nyika mali yo ringana 200 rand ni khandziya from eGiyani ndi ya Phalabura le ka vomhani wa mina loko ni fika ka vomhani a ni va hlamuselanga swa ku tala mara a ku ri khale ni hanya hi lift kokwalaho hi khandziyaka kona a swi easy kusuka eMamelodi ya dorobeni ku tlhela kusuka dorobeni khandziya vuya Bush hi hanya hi malift loko hi yimela malift vhela ku na ndlela yin'wana ku hava mathekisi ya kusuka eMamelodi ya tale makoho mara i kule mali Denebom loko ni fika la ni tirhaka koho ni tirha la Donkerhoek loko ni suka Donkerhoek ni ya Denebom i distance ene loko ni ri laha ni tirhaka koho hi le kusuhi na N4 ni ti byela ku ri hi le kusuhi na le kaya mali ya hayika ni muka ni ya kaya ene swa khomeriwa ku hayika aka freeway nda swi tiva ni tshama ni khomiwe futhi eka freeway la eDelmas tshama ni khomiwe va tshama va ni khoma mara va ni khomela hi Devton mara maphorisa kwa mari ya le Delmas se mi ri yini ka rixaka hi xiyimo xa muxaka lowu hi ku vansesi wa hina va le ku pfinyiweni va tekeriwa swa vona n'wina mi le ku tekeriweni swa n'wina mi ya mi ya cukumeto a Messina xikombiso a ni la ku vula marito ya ku hina hinkwerhu hi fambaka hi ti-hike hi swi tiva swa ku vutomi bya hina byi le ka risk vutomi bya hina a byi basanga hike a hi xilo xa kahle ene hike a xi laveki a hi zameni ku fositela hi ya ko marenkini hi ya khandziya marenkini lift a yi basanga lift a hi xilo xinene unless loko munhu wa kona a va ri wa ka n'wina a ku tiva kumbe xana swi nga va swi ri ngcono kumbe ku ri munhu wa ku tivaka u nga dyondza na hi xikolo so ndi twile ndi vonile ku ri lift a xilo xi nga xinene ni ri ka rixaka hinkwaro ra kumbe vayingiseri va munghana lonene kumbe hinkwavo lava nga la South Africa a ni la ku vula marito ya ku a hi hambaneni na malift a hi tshikeni malift a hi khandziyeni mathekisi ni vulavula so na mina ni famba hi lift mara a ni swi koti ku ni nga endlisa ku yini hi ku loko ni karhi ni famba swiboha swa ku ni khandziya lift mara na mina ni karhi ni khandziya ni karhi ni chava sweswi ni na xitayili xa ku loko ni khandziya ni fanele ni khandziya ka munhu luya a fambaka va a ri one loko va za va ku manharhu ni ka a na ha swi koti kambe van'wani va vula ku swa koteka ku va famba va ri mi n'wi khandziya n'we a ri one hi mhaka ya ku un'wana i ya khandziya le un'wana i ta khandziya le ya swa humelela so loko ndo famba na we ri one la ni nga ta ku vutisa ku luya i mani n'wi tekaka u nga ni nyiki reason ya ku why u fanele u teka luya na mina we seriously ku ta va karhi swi ri na nyimpi kwalana ku na ndlela yin'wana leswi nga dina se ni ti byela swona ta n'wi nyika ta vuswa ni khenseli swinene botomi ndi khenseli na byi kombela vuswa bya mina swa mintero munghana Lona FM ni ku ku Afrika wa vulavula ku haxela wona twix kusuka ni Edward Slope ntema mi twa kahle n'we mi nga yingisela kwala mi nga yingisela mi ri kona eka nhlekani lowu ntirhi laha ni nga ko Edward Slope ni ta nyika vayingiseri mathikiti ya ya 10 ku ta va kha ku nyikiwa muyingiseri wun'we mathikiti ya 2 se ni ta mi vitana hi ta bula ivi loko hi burile ni mi nyika thikithi rorolero kumbe mathikithi malamo hi ndlela leyi kambe sweswi a hi sunguleni hundza hi laha se i nkarhi wa kuyimayima mali yi le ku tirheni hambi hi leyi u nga tihlayisela yona kumbe i tibonasi na u nga xavila leswi nga bohiki hleketela mundzuku va na muyingiseri wa vutihlamuleri tiphini hi nkarhi wa ntsako na munghana lonene FM munghana lonene FM makomba ndlela leswi i vunyanyuri bya mahele ya vhiki i wa kwini number 4 try by force
hina va muchongolo wa jongilanga hoxana mathivela hi ta va eka cina ka masipala ka sithole hi sonta vativisi i Morris na Adolf Graston Tsibuyi hina va muchongolo wa Bushbuckridge ku nga Reya Ngunghunyani hi sonta hi ya cina eHlamalani eMkhwayantava vativisi i Rudolf Muntiya Mona Machave na Mema Sinqumalo hi sonto hina va muchongolo wa Reya Kamnisi ya cina ku saseka le aHluvukani ka Zotas Nyathi vativisi N'wantswiki Daniel Manzini na xindzingiri xa Derek Mthumbeni madoda ya muchongolo hina va muchongolo wa Gauteng hi sonto hi hlangana na mikhumbi ya Bushbuckridge tirhe hinkwato mutivisi i Harry Khoza ndoda ya Springs hi la ku vanyonga va swi vona ku nyonga yi biwa njhani ndhawu ya le Bush tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kamgana lona nefe makombandele ka kwasha lona twi kusuka leno Adwar Slope hi laha hi nga kona mingisero mgana lona FM ri tindlela ti kongoma Athulo Mahashi Stadium ku hela loko ka vhiki ntshemba ku ti kumerile thikithi ra wehe loko nga ri kumangi tshunela laha hi nga koho hi ku hi la ku nyika vanhu vayingiseri va hina nkarhi wa ku va va ti kumela thikithi loko ho yi wina i vhe hi kuma mathikithi ma ri mambirhi swi vula ku ha swi hleketa ku i nge tiphini loko u famba i ri wexe se loko lava ku wina hi ndlela yaleyo tshama u ri endle va hi ta ku nyika nkarhi hi ku ya amahlweni a hi teka ntsengo ncindani hi twa ku lava va nga le handle vona va ri yini hi timhaka leti ta tilifiti na switandzhaku leswi talaka ku fambelana na swona hi ndlela leyo nomboro i 0860 002543 kumbe mukandisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa ku mi angulama ku yini hi ndlela yoyoleyo hi ku timhaka leti vulavuriwile ku na mingisero n'wana nga nghena hambi ku ri etolweni hi ri ximhungwe a kombisa timhaka to leti ta tikombela tilifiti vusiwana byi kona vanhu va pfumala timali kambe na vo va ri na ku tsakela ku va tikuma siku rin'wana va fike lomu va yaka kona se xiphiqo ku ta va ku loko ku ve impela mi lava ku fika laha mi ya kona ku nga va ku ri yini lexi mi susumetaka ku mi vona ungete vutomi bya koho ko va ku kombela tilifiti hi ndlela yaleyo 0860 002543 a hi tweneni loko hi nga va hi ri na munhu loyi a lava ku vulavula na hi swoho a ri la layinini enhlekani ahe minjhani hi pfukile njhani hi pfukile mina ni kombela mi byela vayingiseri ku hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti xiyimo loko xi te tani hi nga huma njhani ni kombela ku ni nga si fika ka vayingiseri ni nga si fika ka vayingiseri ku tlhavula mutwa xingungumani lexi xi nga lomu tindleleni lava va nawu a va lavisi va anamisa miehleketo va hlanganisa na mabazi lama nga hisiwa Barberton ku hisiwa ka mabazi a Barberton swa lumana na madzolonga na timhangu leti humelaka la tindleleni se loko hina hi kule vhele hi famba hi tilifiti mara va nga lavisi ntsena swa ku vanhu va nga khandziyi vo tala va nge khandziyi mara van'wana va ta khandziya se a va lavisisi mfumo wu yima hala na hina hi karhi hi lwa hala na mfumo wu lwa hala hikuva va tsamaya ma nga hisiwa a lumana na tinghozi na metro se va nga fiki kwala kambe loko mi ka mi nyika xifaniso xi maka xi nyikaka xa maphorisa xa ku maphorisa va fanele va endla vulavisisi va tiyisa voko hi ta vulavula na vona la brigadier ku nga ri khale kambe n'wina hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti maendlelo lawa loko hi ka hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na vugevenga lebyi byi fambelanaka na swo famba kusuka laha ku ya laya swi nga va swi ri na nkucetelo wihi ka leswi se van'wana va endlaka swona lava khomaka nkuzi va va kha va lava ku fikelela yini va lava ti-customer loko mathekisi hi ku ya hi n'wina ku va ku ri lava mathekisi va kha va lava ku fikelela yini mi nga ni dlayisa ayi ni mi dlayisa yini sini miri loko na lava va tirhaka ni vulaka swona hi va nga na matimba ya ku lavisisa leswi ni vulaka swona ku na swin'wanyana nkarhi wun'wana va nga swi voni mara hina hi nga va yingiseri ku fana na mina loko ni anamisa yena naswona ku yisiwa mabazi
a hi ro sungula phela a hi ro sungula bhikiso mabasi lava va thurisiwa ro sungula na le Joni ma hi tsumi mabasi ku na tindhawu tin'wana leti hi fambaka ka tona a ku na thekisi a ku na avansa a ku na se ni munhu nge n'wi fiki nhoveni loko va kombela vanhu van'wani va desperate a va na nchumu mi swi hambanisisa ku yini ku loyi a nge veki vutomi bya n'wina a khombyeni hikuva va ri van'wani va ma va khandziyisa va tlhe va mi khoma nkosi ko va ku ringetela ko va ku pfuna i xikwembu lexi hi hlayisaka ku na ndlela yin'wana lera ra ku nkosi a xikwembu xi ta swi vona xikwembu xi ta swi vona zonke loko hi pfune munhu hi n'wi suseta ka point A hi fi n'wi fikisa ka point B na vona lava mathekisi va nga vulavuli to tala va ku he vona njhani hi tlhe lifta na vona kwala hiking spot angete ni nga khandzisi munhu hi tlhe va lifta hi va susa from point A i va kaya kwihi va kha va ku he va siye titekisi leti layinini a va na swo famba vona va lo thoriwa muthori te va siya tekisi pa hi bukile va ta vuya va swi vona nampundzu hi tlhe va lifta hi tlhe hi famba na vona va tlhe va hi byela ku hawa leswi ho endlela ku sivela vanhu mara n'winyi wa thekisi a nga swi lavi ku loko humelela swin'wana i ta ku mina n'hweti na n'hweti na ku hakela wa ya yima le hiking spot i blokela vanhu ma swi twisisa se hi kombela ku lava va tithekisi a va hi tshiki hi hayikisa vanhu van'wani ho va pfuna va le ka ti-problem letikulu leti ti hi tlulaka na hina ni mi tweli papa ni khensini inkomo i awara ya n'we henhla ka nhloko mingisero Munghana Lonene FM a hi twenini mahungu ya misava kusuka kwalano hi ta vuya hi nyika vayingiseri va hina mathikithi laha ivi hi kota ku ya mahlweni na nongonoko wa Afrika wa vulavula nhlekani xava lofu ra xinkwa hi 99 cent ntsena eka Pick n Pay hi FNB Easy Pay You hi ta hakela mali leyi nga sala FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Nkosinathi Chauke mi khensile khalanga ku seyiriwa nkarhi eka muyingiseri enhlekani hungu leri nga rhanga emahlweni eka awara yan'we ri vula leswaku n'wamabindzu wa ndhuma wa le xifundzenikulu xa Limpopo Rameez Patel u gweviwile ku tshama ekhotsweni vutomi bya yena hinkwabyo hi khotonkulu ya Polokwane mayelana ku dlaya ngamu ya yena Fatima Patel u lovile endzhaku ka ku baleseriwa hi nuna wakwe eka ka vona eNivana ePolokwane hi n'hweti ya Dzivamusoko hi lembe ra 2015 Patel a byele khoto leswaku nsati wakwe u balesele hi swigevenga loko swi va nghenerile muahluri Joseph Rawlinga u ahlule leswaku ku dlayiwa ka Fatima a swi lo kunguhatiwa u tlhele Patel a gweviwa 5 wa malembe ya ku kumiwa na xibalesa xi nga ri enawini na manharhu yan'wani ya ku kumiwa na maqulu. Patel has been convicted of the killing of his wife. And I can take you now to the photos, to the albums. I've been looking at this album. If you look at the scene of the crime, there was blood all over. And the accused targeted nothing else but the head. So this murder for me was horrendous. It was cruel. It was terrible. Ndzawulo ya vutleketli ya xifundzankulu xa Gauteng yi vula leswaku gondzo ra R563 eKrugersdorp ri pfariwile hikwalaho ka leswi ku nga na goji lerikulu leri yaka emahlweni ri hirimuka kumbe ku mbombomela vachayeri va lemukisiwa ku ka va nga tirhisi gondzo leri na ku va va nga ngheni laha ri nga pfariwa kona muvulavuleri wa ndzawulo Lisiba Mpia wa hlamusela. Officials remain on site and will commence with the excavation of trenches to physically prevent vehicles from illegally accessing the closed section, while the department work to re-site barriers and install additional warning signage. It will continue to impress upon law enforcement agencies to enforce the road closure, prevent illegal access and reckless driving, in the interest of the safety of all road users and surrounding communities. Mfumo wu vilerisiwa hi maxelo lawa ya nga kona eka nguva leyi ya Khisimusi. Xiyenge xa vuvumbi bya maxelo xi lemukise hi mpfula ya matimba leyi nga languteriwa eka tindhawu to hlaya ta tiko leti ri nga ta fambisana na ku dzindza ka tilo. Holobye wa ndzawulo ya mimfumo ya muganga Vele Nkosini Hlavisa
u kombele vaaki ku va na vuxiyaxiya muvulavuleri wa holobye Pearl Maseko Binxose u ri swiyenge swa xilamulelamhangu swi ta tshama swi vambe ngoma. Whilst the upcoming rainfall is welcome in various parts of the country, it also increases the risk of flooding and other dangerous incidents, especially in low-lying areas. Disaster management centers at all levels are on high alert and ready to respond. Communities are encouraged to report any hazardous conditions to local authorities. Everyone is urged to stay informed through official weather updates and follow warnings to ensure their safety and protect property. Vanghana va ndyangu xikan'we na vatirhikulobye va nghenelele ntirho wa ku va vatsundzuka wa Rick DJ wa Rasa Stock loyi ntirho wa yena wu nga ku yeni mahlweni eSandton eJoni u baleseriwe a hundza emisaveni ra vumbirhi ehandle ka maako lowu khampani yakwe a yi endla migingiriko ya vusirheleri kona. Maphorisa ya boxe leswaku vavanuna vanharhu lava nga tivekiki va n'wi baleserile ivi va baleka hi minenge. Vavanuna lavaya vanharhu va kandziyisiwile hi khamera leyi nga kona ya CCTV endhawini liya. Muteki wa mahungu wa SABC Refile Mekwa wa viko. Security is extremely tight at the Galleria at M1 Place in Sandton. The venue is already filled with the former 5FM DJ's loved ones. They are gathered to remember and celebrate his life and legacy. Joburg Mayor Dada Morero is also expected to attend the memorial service. Police have launched a manhunt for 3 suspects who are believed to be involved in the killing. Refilo Mekwa, SABC News, Sandton. Holobye wa ndzawulo ya gezi Ndokodela Nkosi Yentshura Mokgopa u ta pfula ximfumo xitichi xa gezi ro humelerisiwa kusuka eka miseve ya dyambu endhawini ya Madimbo ekusuhi na le Musina exifundzenikulu xa Limpopo. Pfhumba leri ri ta phakela khampani ya gezi ya Eskom Gezi leri phakeriwaka ndhawu ya Madimbo na tin'wana ta le kusuhi. Muyimerinkulu eka masipala Fistos Mafela u vula leswaku vaaki vo hlaya va vuyeriwile hi mintirho na migingiriko ya mabindzu loko pfhumba leri ri karhi ku ya emahlweni. Hi ku hela ka mahungu ya awara yan'we, hungunkulu ri vula leswaku n'wamabindzu wa Duma wa xifundzankulu xa Limpopo Ramiz Patel u gweviwile ku tshama ekhotsweni vutomi hinkwabyo hi khotonkulu ya Polokwane. Yan'wana mahungu ndzi mi tisela wona hi awara ya 3. Muyingiseri Nhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Nkosinathi Chauke. Kuma ku fika eka 120 eka litara hi ti-e-bucks loko u chela petrol eka engine hi FNB Aspire. Pfula account eka FNB hi ku tirhisana na Visa. Ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo. Ku na swipimelo na swinawana swa ku kuma mimbuyelo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited. I vuphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Vaxumi Buthpet mina Xingange mhaka ya tilifiti Buthpet vanhu lava kahle kumbe vakhandziyi va tilifiti va nge koteki mani. Van'wani vo lo tolovela mali a ri na yoho yi ringanerile mara i tsandzeka ku ya laha a fangaka a kumeka xa ku famba hi xona. Va hetelela va famba swa ku va twana na ku budgeta. Munhu i budgeta na swilo leswi faneleke ku swi pfuna yena. Hambi sweswi ni kwala tindleleni va tshama va ri ku hayikeni. Munhu a nga chavi na ku hayika tiraka. Loko u yima a tlhela a ku vutisa ku ni ta khandziyisa ku yini kwala. Mara u yimise tiraka nga ha yi vona ku tiraka yikulu. Loko u yima a ku ni ta khandziyisa ku yini. A ya ha swi tivi swa ku u fanele u tlhela u n'wi tlakula kumbe u endlisa ku yini. That's why vanhu lava kahle tiko leri mana a raise put that xumani kahle mina Xingange kwala tirakeni. Awusheni Buthpet kun'we na muhumelelisi Eric Ncindani. Mhaka leyi ya tika man, ya tika ngopfu swinene. Mhaka ya tilifiti hikwalaho ka ku vanhu lava fambafambaka hi va ekhaya hayika ka vona. U hayika u nga swi tivi ku munhu loyi munene munhu loyi ha minene na. Se swi kumeka swi tika, swi kumeka swi va swi karhata ngopfu. Ene ku huma ka xiyimo lexi swi ta tika
emakeni ya ku wasuka kaya nkarhi wun'wani u suka se ku late u ya lomu ya ka ko khomeleteliwe hi swin'wana tekisi ku fanele ku va li ze li tala u ku ri ta tale nkarhi muni ngopfungopfu especially ta kusuka ePhalavura ku ta eKhenuku swi va swi hlupha ngopfu swinene kokwalano but se swa tika ku huma ka swona swilo leswi ene swi ni nghozi mara ene ni ku huma swi ta tika a swi tivi ku se hi nga endla yini ka xiyimo lexi. Hayi Munghana Lonene hayi vulavula na N'wanati laha mhaka ya vakhandziyi va timovha aka tilifiti swi na nghozi swinene ni vulavula leswi ni nga tshama ni swi experience na mina leswi vona swi humelela emahlweni ka mina kumbe ka hina ku a hi tele lava hi nga swi vonisa sweswo swi nghozi ngopfu leswiya ingaku vanhu va nga hambana na swona mhaka leyi ya ku khandziya tilifiti va ya marendweni lava fambaka wona ene swi tele ngopfu swilo leswi voni swi humelela tindhawu to tala SABC radio yi kona ndhawu yaleyo aGiyani yi kona ndhawu yaleyo ka Malamulele yi kona ndhawu yaleyo se leswi ni swi vulavulaka swi humelela eka Malamulele a va tshiki ku khandziya tilifiti vanhu inkomu. U nga va mutwisiwa ku vava wa xiphiqo xa nawu ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka ku hlasela ku herisa vukati loku nga kanetiwiki timholovo ta ku tirha swikoxo swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi. Clientele Legal yi ku nyika vukorhokeri bya magota ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti. Xipano xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku ku pfuna 24 tiawara hi siku. SMS Munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Yo, ke December boss, ku hunga moya wa ntsako. Lembe leri huwa no tlurisa. AFCON 2025 ya sungula hi 21 N'wendzamhala ku fika 18 Sunguti 2026. Laha mi nga ta kuma ntlangu n'wana wun'wanyana eka SABC Sport, vahaxi va ximfumo. La kaya, SABC2 i khera AFCON, lero a ku na ku cinca tichanele. Na loko mi ri ku fambeni, xitichi xa n'wina xa xirhandza, Munghana Lonene FM Komandlela yi ta famba na n'wina na ntlangu. Na loko hi braya ha streama eka SABC Plus a ku kayeriwi nchumu. Hi nguva leyi ya ntsako, AFCON ya hanya eka SABC. SABC Sport i vahaxi va ximfumo va AFCON 2025. It's game on everywhere. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM Komandlela inike xincinani xin'wana xi vulavula swin'wana kambe ntshemba lava tirhanaka na swona va ta vona ku ni nga ha twa leswi swona leswi swi tlhelaka swi va na mpfumawulo vuya ndzhaku nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Komandlela xiphemu xa vumbirhi leswi khensini n'wina mi nga rhumela ti-voice note ntirhi ni le Dwar Sloop na ku nyika vayingiseri va mina va ntlhanu mathikithi kambe ni nga se nyika vayingiseri va mina va ntlhanu mathikithi na ha lava ku twa lava va nga na mahungu la ni nga koho hi le ku boleni a ni kha ni bula na van'wana vayingiseri va ku hina hi nyiki nkarhi hi ta vulavula tanani phela hi mi vona va kwi ku hana wun'wana lava ku ta tanani yimani la yimani kwalano tsundzukani a hi swa mathikithi leswi ni mi vitanelaka swona a hi swa mathikithi ni na lava ku ta twa ku mi khomete hi timhaka kwala n'we mi nga koho loko ku ri ku i swa mathikithi tlhelani na khensa swinene hi n'wina mi ri mune mi redi ka ha ri wun'wana ne wa mintlhanu yimelana halaya muhumelerisi wa mina i kwihi mafosi wa mina i kwihi mafosi lama okay mafosi i wa ha fambeni va ta ni pfuna tatana va ta ni pfuna la hi kota ku va hi twa ku va ri va khometi hi timhaka laha hi nga kona hi le Dwar Sloop muyingiseri wa Munghana Lonene FM ku tisela nakona ku Afrika wa vulavula eka hi ku haxela wona tweet vanhu va tsakile swinene van'wani va le ku kombiseni rhandzu ra kahle swinene lera ra ku loko mo twa ni nga ha vuyangi ku hala ekaya vhetani mi swi tiva ku ni hlayisekile la hi ku swilo hinkwaswo leswi n'we mi hi hakerisaka ku hala kaya laha hi swi kuma mahala avuxeni mani Ahe. minjhani Hi pfukile minjhani? hi pfukile Eh. mi nga byela vayingiseri ku hi n'wina mani
Hi mina Mhloti Sheli Mandlazi. Sesiyeli byelani vayingiseri ku n'wina loko namuntlha ku tetani hi tihi timhaka leti ti nga kona nhlokweni ya n'wina mi lava ku va ti tiva. Namuntlha timhaka leti ti ntsakisaka i ku va ni ta la Dwarsloop ni ta vona Bootpet Khalanga. Swi ni tsakise ngopfu ene ni ready ngopfu for ku ya ka timhaka ta Exma 20 mundzuku. Mi lava ku ya vona mani ka XMA 20 mi lava ku vona tinqambi tin'we. Tinqambi leti ni lavaka ku ya ti vona ni lava ku ya vona ngopfu van'wani kuma ku mavito ni ma tivi mara na ti tiva tinsimu ta vona. Ni lava ku ya nyanya va vona na va Themba Nyathi ni lava ku ya va nyanya va vona. Se ni byeleni a hetiseleni ve ri hi na xiphiqo Afrika-Dzonga laha xa tilifiti. N'wina mavonele ya n'wewa Ya ti-lift. Na mina mavonelo ya mina i ku swi na nghozi eka muchayeri na loyi a kombelaka lift. Hi ndlela ya ku swi nga endleka i kombela lift kasi munhu loyi a drivaku movha u na xikongomelo xa ku ku vavisa. Nkarhi wun'wani wena u yima u ri muchayeri i lifta munhu kasi munhu loyi a wu lavaka ku ku vavisa. Se hi fana hi endlisa ku yini hi ku ku na leswi ya ve nge ri pfuna wa rikwerhu se hi endlisa ku yini kwalaho. Swi lava hi tihlayisa hikuva hi khandziya ntsena movha leyi hi tivaka munhu loyi i kuma ku i xoko wa n'wi tiva. Movha leyi hi tivaka. Na muchayeri wa koho kumbe hi tiyela eka taxi kumbe bazi. Ni mi twele mani. A khensa swinene. Inkomu. Mi ri mi lava mathekisi. Okay na mi nyika. Ne mi nyikile mathekisi mambirhi. Ria. Ene ni huma nkonkoma swi tive Dani. Ne mi nyikile mathekisi mambirhi. Kulukumba loyiwani i ta vona ku loko hi famba laha mi va mi makumini. Inkomu swinene. A khensa mani. Hi mi amukerile papa. Avuxeni Khalanga. A hi xevetani mina ni hi me ni vulavulaka ni ri ni mi amukerile papa. Na khensa ku amukeriwa. Byelani vayingiseri ku n'we mani. I Veli Makasana Manzini. Veli Manzini. Veli Manzini ni byeleni n'we i ncini xi nga mi koka rinoko xa ku hi ta hlangana la Dwarsloop. La Dwarsloop hi laha ndzi tshamaka koho yi ri ku ri original ni ta hi le Castile ka hina. Se mi huma xitandi mi ta Dwarsloop. Se ndi ta Dwarsloop. Hi leswo hi marito man'wani mi le ku ringeteni hi tindlela hinkwato ku tshunela ambombela. A na vhele loko hi ku hi la ku ya a hi la ku hi ya Mpumalanga loko hi ta cina ku ya Mpumalanga se ndi va hi tshunela. Byelani vayingiseri ke ku loko n'we mi kha mi tshama la Dwarsloop i ncini xin'wana xi nga xi dumisaka Dwarsloop handle ka ku hi laha ku nga tumbuluka Dwaro Rocks. Xin'wana lexi ni nga ta ku lexi ndi xi tsakelaka hi mhaka yaleyo mina loyi ndi ve mukhanselara wo sungula wa the former Gazankulu hi lidiwana hi Afrika Hlevela ri chairperson ya hina. Se professional ndi mudyondzisi ndi thwasele koho ndi thwase kwihi? Ndi thwase Tafelkop University of the North University of Mpumi ya sweswi. Se ndi suka kona ndi tlhe ndi ya mahlweni ndi tsala na Vista University. Ndi tlhe ndi ya mahlweni ndi endla B.Ed honors ya mehe na University of Potchefstroom laha ni nga thwasela management law and systems. yi khomeni kwalano a hi sunguriseni ma yingisela Afrika wa vulavula. Ma yingisela Afrika wa vulavula. Nda yingisela hambi leyi ta na vusiku ta lavakulu ndi yingisela n'wehe. Okay. Hi na xiphiqo laha xa timhaka ta lava ku kombela tilifiti. Ve ri ku hetelela ku humelela swilo swo biha matitwele ya n'wehe hi wahi? I ntiyiso swo biha swa humelela kambe lexi ni nga xi vulaka hi lexi ku na swin'wana va ku na matiendli lava ngo ti endlisa swi nga a hi leswi ngo famba swi va lava hi na mathekisi la fanele va khandziya mathekisi lamaya a va lava ku khandziya mathekisi va lava ku ya kombela tilifiti
ene loko va ya va endla nsele mativa mi le ku teni na mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ni lava ku hi nga kavanyetiwi hi mavhengele a hi sunguleni ya mavhengeleni hi ta vuya hi hetisa kwalani ka va ma ti endla endzhaku leswi inkomu Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards hi ti 20 ta December 2025 eThulamahashi Stadium. Loko ri ku ra mi tshama miya mi a ni ta ku ringetani. La ta tiphina na Dr. General Musa. Metro Beats SA Vuyelwa Dr. Thomas Chauke. Isawa Tiko Rusa the Pro Mr. Bow Kenasi Murumba Peach DJ Lolo Sinamphaka DJ Bravo DJ Buksa Cocktail DJ Banbam Takaro Mantsakosi DJ Mumba DJ Man Pensele DJ Talo Murupelo Dr. Majeke Nelson Tibane DJ Mfundisi Sipoma Khabane Themba Nyati DJ Bright Sanela Mashabane Shongi Pumla Music Given Mavunda Navahashi va Munghana Lonene FM va tava va ri kona. Tikumela thikithi ra mani na mani hi 200 rand, ra VIP hi 450 ntsena. Mathikiti ya kumeka online eka CompuTicket na le ka mavhengele ya Shoprite, Usave na Checkers. Masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality hi ku seketeriwa hi SAMPRA. Munghana Lonene FM makombandlela. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. ile ka Munghana Lonene FM makombandlela ana ha ri na bava lava kha va vulavula hi timhaka ta mati endla emakumembirhi timinete ku pila wara yan'we papa hetseni loko mi ku mati endla sungulani kwalano a mi vula yini ndi vula ku lava ya ku va kha ni kombela ti-lift le ndleleni va layichiwa vo vini vo ti endla vo ti kokela leswo biha hi ku van'wani va va layicha hi xikongomelo xo la ku va rhoba va va tekela swilo swa vona na timali ta vona na tifoni ta vona yi ri ku ri matekisi ma kohola la vakhandziyi va nga safe ngopfu koho hi ku hambi a xota hi mali ya swi kota hi ku la ka matekisi hi n'wi layicha a kota ku famba a hlayisekile na loko a nga khomiwi kahle hi n'wi layicha na n'wina thekisi lwenkulu se ndi lo ritayara sweswi ndi nyike n'wana wa mina ndi ve chairperson ya matekisi kambirhi na ye n'wana wa mina a ya nghena tlhava tika tithemi timbirhi a ri chairperson okay se loko munhu a hetseleni loko munhu a kha a xota mali fana ndisa kwini i xota mali i xisiwana kambe i la kusuka a kha still a ya mbombela mhaka yikulu hi nga yi vulavuli ya vusiwana hi ta vula ku i wa xota i fanele hikokwalaho ka yini ya vusiwana hi nga no vusiwana loko u ri na khalanga u ri na mavoko mambirhi na milenge yimbirhi a ku na xisiwana hi tlula hi lava nga riki na mavoko va tsalaka na hi milenge va swi kota ku ti hanyisa i ku ti endlisa leswaku xisiwana na metweni maya festival n'wina kumbe a hi swa n'wina ndi ya koho mundzuku mi xaveli mathikiti thikithi lwansati te ya ku xaveni i wa hi bush namuntlha ani vuriwa ku n'wina mi chairperson kambirhi mi professional so kombela hayi a hi tshikeni hi ta nyika van'wani n'wina mi ta xava a ku na nkinga mi nga va nyika kambe mi malume mi kokwani mi yini wa ndziyani ndziyani i n'wana malume wa mehe mhani wa me wa ka ndziyani se i cousin ya mehe hala ka ku landzelela Munghana Lonene hayi a hi swi tshikeni a hi nge heti mi twile so keseli baba danke inkomu van'wana va yingiseri va hina lava va ta yingisela leyiwani xikipa lexi va nga xi mbala xi tsariwe ku
Dwarsloop Junction loko nxi vona ro sungula a ni ku Samu kambe i nga xi fana ngopfu na xa the South African Municipal Workers Union avuxeni but Pet Kalang. minjhani papa Ni pfukile butami kunjani? hi pfukile Eh, mi hi vhakerile hina hi vhakele n'wina kumbe n'we mi nga vhakela hina hina hi amukela n'we hi ku hina hi vatshami va tiko va tindhawu leyi. mi tshama kwala Dwarsloop Kusuka la ndiya ndlwini ya mehe, it's about 5 minutes walk. a swi twisilana ku nghena movheni A ndi etlele baba ni pfuxe hi radio hi ku Pet Kalanga loko ku u lava ku vulavula hi va tilifiti no ve ni ku kasi se yi fikile. Na ku hlamba ni yo be ni pfuka ni ta kwala. se ni byeleni namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta tilifiti hi mpela Eh. kambe byelani vayingiseri ku n'we mani mi va ni tivi All right, man hi mina ni dume ngopfu la Bushbuck Ridge. aya Lava ni tivaka se va ni twini voice hambi va ri tindlwini swa ku i mali va vulavulaka. eyi Loyi wa vulavulaka i Thabo Phoku. Ah. Ndi tshama kwala Dwarsloop kwala. Dwarsloop B. oh Thabo Phoku va ka Phoku xiharhi xa n'wina i yini Va ka Phoku xa hina i mala. i mala Eh. no a khensa swinene mana a khensa swinene ni byeleni n'wina matitwelo ya n'we hi timhaka ta tilifiti hi wa Kahle tilifite buti wa mehe a ti ri kahle khale. Malembe ndzhaku ngo hi ma kwala ka mo 80s a swi ri kahle vana va ha pfunanana. Munhu a kota ku twela mun'wani pain mara sweswi a swa ha maki. Hambi u ri na movha we u lifita vanhu u le ka risk. Hambi u kombela lifiti wa ri ka risk so a ka ha ri na ku pfunanana. kambe hikokwalaho ka yini vanhu va ala va lifita ke va kha va swi tiva sweswi mi swi vulaka Ntwe mun'wanyana loko na ha ri ndlwini ni etlele u vulavule na hikwalaho ku na why mi kombela tilifiti na a ku hi kombela tilifiti hi mhaka ku la switolo hi tirhaka ko hi kuma vanhu leyitsongo va hi nyika ximalana. Ya swin'wanyana swi endla hi sweswo mhaka ku u kuma ku munhu i tirha kwala Dwarsloop Mall i tshama Castile i fala travela every morning every evening ene loko u yi calculate mali liya loko a khandziya taxi maka plus or minus 1.5 kumbe 2000 taxi ma durha phela se loko a hi kombela lifiti swi va ngcono nyana hi ku sometimes ni nga n'wi teka laha hi movha mehe ni n'wi veka laha Castile mahala ni nga n'wi tekanga la peni kama un'wana ma n'wi teka hi movha ya n'wina laha mi n'wi veka Castile mi n'wi gangisile loko a swo ngini vhele ni nga n'wi tshiki loko a sasekile butpete ni nga n'wi tshiki a ni nga n'wi tshiki vhele se hi huma njhani loko hi kha hi hetisela mi ri yini n'we loko a hetisela butpete i mhaka leya ku mani na mani xi ya mazameni ku a khandziya taxi hikuva a swi safe ku famba hi tilifiti masiku lama na vo van'wana timovha ku layicha vanhu la ndleleni i risk hikuva va layicha vanhu va fika va ku yimisa va ku tekela movha swa fana left and right no ni mi tweli papa na khensa swinene Phoku n'wina ma ya festival buti wa mehe ndi navele ku hembela mehe hinkwayo mara financially a swi maki ndi yo hlonga mahala butpete mali ya mfanelo wa ndi yo saseka n'wana maki u vona na jojoli ya mele jojo leyi wu komba mali ndi dya vuswa mehe buti mpfuka hi vuswa butpete se loko no mi nyika matikiti mambirhi mi nga yi ni nga tsaka na milenge n'wana maki empela ngopfu ni nga tsaka ngopfu ni ta mi nyika mambirhi ndi wo lava ku vona swiyimbeleri swa la kaya vo general na ku va vona na ni ta mi nyika wa obrigado inkomu ni ta mi nyika yimelana hala ni lava ku vulavula na brigadier Mdluli laha kambe ni nga se vulavula na vona ni kombela va security ya mall ni kombela va security ya mall hala one ku le ku dzahiweni fole hala na mbangi se ni kombela mi va susa vanhu lava nga hala security ya mall loko swi tsandza hi ta tirhisa maphorisa hi na maphorisa laha handle laha hi ta tirhisa a hi ali mbangi ya ha khomeriwi kambe mi nga ti mi ta kavanyeta hina ni nga ta sungula ku vulavula swo ka swi nga ha twali laha kasi ni plakini mi lava vulavula na mehe la vulavula na n'wina butpete hi n'wina mani papa hi mina Simon Matayele heyi ni huma emanyeleni Simon yini Simon Mthavini Matayele a ni lava kwalano matayele sweswa thayere kumbe matayele swin'wana ni tirha hi woho Matayele se ve vhele va ni nyika vito lera Matayele mi te tolo a mi lava ku ni vona kwihi a ndzi ri emkhuhli tolo loko ni kha ni tale Barberton swi nga handli swi nga endli se namuntlha ni ku no swi nge endleki ni fanerile ku ndi ya va vona mi ta hi le kwihi n'wana ni ta hi le Manyeleti namuntlha kusuka Manyeleti ri njhani patu ro suka Manyeleti i butpete hayi mi nga vulavuleni ro butpete onge loko mi vulavula tani ni mi khansela ra n'wina mi nga vileli ta swi lunghisa sweswo a hi vulavuleni leyi nga ka yona leyi ya tilifiti loko mi nga famba volovo va Barberton na yiniyini ma lifita n'we nda va lifita vanhu
amchavi ku mi nga tekeriwa movha a chava mara hi rhanga hi xiyaxiya ku sungula munhu loyi ni n'wi layichaka ni fanele ni fa ni n'wi xiya swa swinene ni ve sure ku munhu loyi i ya kwini hi lero ku ya hi n'we swigevenga swa vonaka well mina ni dile na vo ngopfu swigevenga la Gauteng ni tshame ngopfu hi Gauteng 42 years se na va tiva left and right lero ma kota ku swi vona la ku tekiwa va ringesile ku teka ti-chance va ku tala va hlekile se loko ka hi langutaka tilifiti letiwani mi vona onge ti hi nga huma njhani ka swona hi ku ku na van'wana va swi koti ku swi vona swigevenga ku fana na n'wina okay loko ku ri hi ku a wu swi koti ku swi vona ku vanhu lava ni va lifitaka i swigevenga avoida ndlula u nga va lifiti hindza u ya la u yaka kona I think kambe loko u hundza ku ve hina leswi hi nge ri vanhu hi fanele hi pfunana ke no eka nkarhi wa sweswi vugevenga se swi tele ngopfu swinene se swi vulaka ku yini u fanele u be very careful lero a wo pfunapfuna njhenje ni metweni pa inkombo maya festival n'wina kumbe hayi mi to wisa mathikithi ndaya a ni na mathikithi mina loko no mi nyika mathikithi lama mi nga ni ta va ni ri komzo yingiselani loko no mi nyika mathikithi lama mi nga ti hi ta holova ni ta va ni ri komzo himpela definitely sure himpela sure ni khensi inkombo ni ta mi nyika inkombo hi swona i vambirhi lava ni nga va nyika mathikithi ni lava ku chucha brigadier la ni na ku chucha brigadier n'wina mi nga fambi yimele hi ta vuya ka n'wina loko mi ngo nyika lexa xo vulavulela ka xona hi ta vuya ka n'wina loko se hi hetile kambe mi nga fambi tlhelele switulwini hi ta vuya ka n'wina loko mi hetile kambe lexi ni lavaka xo sweswi ni lava n'wina a ni vula n'wina a ni nga vuli nkulukumba luya ntsena a ni vula hinkwenu ku mi nga mi tlhelele switulwini swa n'wina a mi ni twisisi a ni vula ku n'wina mi nga fambi tlhelele switulwini swa n'wina loko ni ku n'wina ni lava ku bula na mbulavuleri wa maphorisa a Mpumalanga hi lava ku bula nyana katsongo na vona hi timhaka leti ta makhisimusi leti ma va tiva musi mbulavuleri wa maphorisa a Mpumalanga ni i mani va tivaka hi vito ma va tiva tanana le mi ta yimala i mani va tivaka hi vito ma va tiva okay right vanikeni hi twa ni ta twa ku ma va tiva na minjhani vot Pfukele mjani? Pfukele ni lava ku vulavula na mbulavuleri wa maphorisa a Mpumalanga ni tiviseleni vona I Dr. Colonel Donald Mdluli. a hi ntiyiso ni nyikeni mike ku na lava va tivaka tanani tata a hi swona leswi va nga vula swona Inhlikani a hi vot ni nga tivi me vito ndi Selby Fasios Mdluli kumbe ni to teka advantage ya ku ri vhele wa ka Mdluli n'wani mi lava fambani tana sesi sorry tanani mani byelani hambi loko mi lava ku vula vito ra n'we mi nga vuli n'we mani vito I Hope Sogodi. Hope Lewis Sogodi. Hope Sogodi all right ni tiviseleni mbulavuleri wa maphorisa a Mpumalanga yena Donald Brigadier Mdluli. ni ta mi nyika chance yo vulavula ro hetisela ni tiviseleni vona I Donald Mdluli. a hi ntiyiso i mani va tivaka Donald Brigadier Mdluli. a hi swona i mani va tivaka okay a mi va tivi ne mi ni yingisela ke mi ni yingisela lava hi lavaka ku bula na vona sweswiwa i Brigadier Donald Mdluli a hi Donald Brigadier Mdluli Brigadier Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Nhlekani uphethe xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene hi hlanganile la Brigadier hi nguva leya ya khisimusi kumbexana hi sunguleni kwalani tanihi maphorisa ya Mpumalanga mi lulame ku fika kwihi ku pfuna na ku korhokela vaaki hi nguva leya khisimusi hi lulamile ka nkarhi lowu kusukela ka n'hweti liya ya October leyi vitaka ku I pre-safer festive season hi ve hi ti lulamisela ivi ya launchiwa Gertesbande laha hi nga kombisa ku hina hi ri maphorisa xikan'we
na van'wani va tindzawulo leti hi tirhisanaka na tona ku na leswi hi nga swi hlela hi ku xifundza xa Mpumalanga i xifundza lexi xi nga na vupfhumba laha ka minkarhi leyi ku va ku na vanhu lava va taku eka xona va huma etindhawini to hambanahambana laha hi swi tivaka ku na tinsulavoya ti va ka xiyimo xa ku va lava ku teka chance va tikumela xa n'wanchumu hi tlhela hi va na migingiriko yo fana na ti-exma leti nga kona laha ni vulavulaka sweswi ku na vatirhikulobye lava nga hlangana va karhi va le ku kambeni ku hinkwaswo swi tshamisekile for ntirho lowa wa mundzuku lowu nga ta va wu ri Thulamahashe ka New Stadium so hi yime hi tiyimiserile ku hi ta va hi kota ku va hi korhokela vaakatiko eka nkarhi lowu wa ti-festive season. Loko mi kumele ku languteni ku vona ku swilo hinkwaswo swi lulamile swilo hinkwaswo i yini kumbe xihundla a swi byeriwe yini? Ku na swilo leswi a hi swi kunguhatile ku hi lava ku swi fambisa swona a hi lavi ni tsakise hi ni ta ku advert leyi a yi karhi yi ri kona hi karhi hi komba ku mhaka ya mabodhlela munhu a nge pfumeleriwi ku a nghena na swo karhi leswi hi nga swi laveki ku fana na mikwana kumbe swilo leswi nga nghozi so hina hi ri maphorisa xikan'we na va security ku na security companies to hlaya leti hi nga ta va hi tirhisana na tona hi languta sweswo ku hi lava vuhlayiseki bya un'wana na un'wana loyi a nga ta va a ri kona ku fikela amakumu va kota ku va va vuyela makaya va va hlayisekile hi ndlela leyi. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM le ku buleni na Brigadier Donald Mdluli a Limpopo sweswi Brigadier va le ku karhatiweni hi ku ku na vanhu lava nge le ku fambeni hi timovha va ka va khandziyisa vanhu va va khoma nkuzi va va pfinya va va ndlansela hinkwaswo sweswo laha Mpumalanga i yini xi nge le ku mi karhateni eka nkarhi wa sweswi hi nkarhi lowu wa khisimusi ku katsa na vugevenga bya le Barberton tolo? Hi karhata yeleyo va nga yi vula ya vanhu lava va hi chayikaka kumbe va kombelaka ti-leave kumbe va nyikaka vanhu ti-leave hi swi vulavule ko tala ngopfu laha hi nga kombela ku vaakatiko hikokwalaho ka xiyimo lexi hi nga langutana na xo xa vugevenga nkarhi wun'wani u nga kuma munhu a ri mukhegula a karhi a famba endhawini leyi nga phati kuma ku a ku na miti la kusuhi then u kuma u n'wi nyika leave hi mhaka ya ntwelavusiwana ku munhu lonkulu u karhi u n'wi vona ku i le ku karhatekeni le ku fambeni nkarhi wun'wani hi vusiku kasi sweswiya swi va nkarhi wun'wani swi kunguhatiwile hi ve na timhangu to hlaya la ka xifundza xa hina la vanhu va nga tekeriwa timovha na van'wani va nga dlayiwa ni vulavula hambi mutirhikulori wa hina la Nelspruit loyi a tirha la province i kumeka a nyika leave ka van'wani va karhi va kongome Barberton lava nga fika va n'wi hlasela a karhi a famba na van'wani va tirhikulobye va kumeka va va tekela swilo leswi a va ri na swona kambe a ku ri na un'wana mutirhikulobye loyi a hlomile a nga kota ku va a duvula laha va nga tsandzeka ku teka movha kambe vutomi bya mutirhikulobye bya hina byi lahlekile so hi rhandza ku tsundzuxa hi ya swi twisisa ku nkarhi wun'wani xiyimo ni nga kombisa hi ku nkarhi wun'wani van'wani va tirha kwala mall u kuma ku va chayisa navusiku laha u kuma ku swibazana swa ha ri kona a ka ha ri na timovha va ri tibazi na swin'wana leswi nga kotaka ku va swi va fikisa kahle leswi nga xiyimo lexi xi karhataka ngopfu hi ku munhu loko a chayisa i fanele a fika kahle leswi hi kombelaka ku vaakatiko a hi ti languteleni hi nge stopi kumbe ku yimisa munhu ku a nyiki un'wana leave mara a hi swi tiveni ku swi veka vutomi bya vona ka nxungeto na ku hi ri vaakatiko hi vona ku ku na problem ya ti-morals a ni tivi ku hi xichangana ni nga laha vanhu va susumetiwa hi vugevenga na ku va va rhandza mali leswi endlaka ku va kumeka va hlasela vatwisiwa ku se swi vula ku matikhomelo ya hina yi cince ngopfu Brigadier ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana la ku ndlela emavhengeleni ni ta vuya ni twa rito ra n'wina ro hetisela kusuka eka ndzawulo ya maphorisa
loko hi kha hi langutane na timhaka leti ta nguva leyi ya khisimusi yingisela Munghana Lonene FM i Brigadier Donald Mdluli va tsandzekile vayingiseri va mina la van'wani va ku i Donald Brigadier Mdluli a swi kona phela Brigadier i title ya vona se i nge vuli ku i Dora Manana Mathebula a swona sweswo i fanele a va Manana Dora Mathebula kambe hambiswiritano a hi tweni ku manga misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini endzhaku ka loko hi twe mavhengele lawa hi yaka wona hi ndlela leyi nguva leyi endla khisimusi ra manyonyo hi Spar na ti-super savings ku fana na 450 gram Bukumu Wheat Bix Original hi 26.99 ntsena u hlayisa 9 rand hi ti-Spar rewards kumbe 1 kg Baker's Choice Assorted Biscuits hi 139.99 hi ti-Spar rewards mintsengo leyi yi kumeka ku ya fikela ti 28 December 2025 loko xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo. Makatsi One Woman Show 20 December 2025 eMakuba Stadium 21 December eRabadi Stadium matikiti makumeka ikopi ticket Shoprite na Checkers 200 rand ntsena DJs Maphorisa na Kapsa Zinhle Shinsa Master KG Nomkebo Zigote Jazzworks na Chukutela Casper Nyoves Big Zulu Mizo Field Nelson Tibane King Munata Mawu Shebe Shante Janesh Benny Maingane This Boy na Black Myth Zozo Einsinger Beat MC so means na Kagash Mbukuto Hosekaya so sumurile a top tea time Sisansa kwa makisumusi Nanjangu utitori ekaya Shaba kusukareka 2,500 Tubeka kashimo Shoti winera Toyota Urban Cruiser Na voucher ya Grocery ya Viki na Viki Ya shabu wa 50,000 Titali staba kwa esto Kusukareka 79.90 per square meter Tishawara 1799.90 Kombo ya titali kusukareka 869.90 Na 2x 20 liter Bende ya PVA 699.90 At least Mbukuto Hosekaya Wela kitensu nguti 2026 Top tea times Shaba mwana na umwana Iwande hansi Kuna spimelo Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. inongela ku Afrika wa vulavula hi ta ka wona chick suka haleno a studio le studio namuntlha hi le Dwar Sloop hi laha hi nga kona mi yingisela Munghana Lonene FM na khensa swinene loko mi hi lombe ndleve kwala mi nga yingisela Americo mi nga mi kha mi famba hi movha yeleyo ya manyunyu tin'wana ta timovha leti ni nga si tshama ku ni ti khandziya teto kambe na swi vona ku mi le ku yingiseleni mi ri ka yona na khensa na n'we mi nga ni yingisela mi ri kaya hayi ha khensa swinene loko mi yingisele Munghana Lonene FM nhlekani lowu na lifona lelo ri ndlaku ku mi kota ku ni yingisela kwala mi nga koha masin'wini hayi hi khensile swinene loko mi hlawule xitichi lexi nhlekani lowu hi ta ri hi le Dwar Sloop tindlela hinkwato ti kongoma Thula Mahashe Stadium ku hela loko ka vhiki se na wehe wo milenge mimbirhi i ta hi ndlela leyi hi ta tiphina swin'we Thula Mahashe Stadium ni sale na mathikithi ni nike vayingiseri vanharhu ka nongonoko lowu mathikithi swi vula ku ni sale na vayingiseri vambirhi lava ni faneke ni va nyika mathikithi kambe ni nga se ya ka vona ma ni tlhelela nakambe ka muvulavuleri wa maphorisa eMpumalanga ku nga Brigadier Donald Mdluli. Brigadier a hi hetiseni minkarhi ya ku tala loko ku fika nguva ya khisimusi i nguva yo tsaka n'wina mi tirha ti-overtime ni tshemba ku mi hola ngopfu loko ku hela December kumbe loko hela January a ni tivi ti nghena rini kambe mi nga hetisela mi ku yini ka rixaka leswaku nguva leyo tsaka leyi yi tshama yi ri nguva yo tsaka hi laha ku nga heriki i ntiyiso lexi ni nga xi vulaku i ku swi nga tikomba nga ku hi kuma ti-overtime mara mina hayi ku na overtime ni yi kumaka tatani khalanga but lexi hi nga xi vulaku i ku ka vaakatiko mhaka leyikulu vuhlayiseki byi sungula hi wena n'wini loko ku ri ku u ta kumeka u famba u ya kun'wana a hi ringeteni ku hi hanyisana na vamakhelwana a hi swi tiveni ku loko va humile nkarhi wun'wana va fambile hambi va nga ku byelanga ku va ta va nga ri kona langutela xin'wana na xin'wana xi va ku xi endleka pfula mahlo hi ku ni tala ku swi vula ni ku va ta nghena va yiva u hlamusela ku hayi me a ni nge vulavuli ti dyaka mboxana kambe mundzuku loko se va jika va tata ka wena and u ta lava ku va ku pfuna hi ndlela yeleyo a hi veneni na vutihlamuleri ngopfungopfu ka mhaka ya vana a hi swi tiveni ku vana va hina va tlanga kwini na va mani a hi ringeteni ku va hi nghenelela ngopfu
ku loko hi va hi vona swin'wana swi endleka nkarhi wun'wana ka timhaka ta domestic violence kumbe madzolonga ya le makaya loko swi koteka a hi ringeteni ku vanhu volava hi va kumela ku pfuneka hi xitalo timhangu ta madzolonga ya le makaya kumbe timhangu ta madzolonga ya rimbewu ntsundzuka wun'wana a hlamusela ku loko hi ku gender based violence a hi vulavuli gender a swi vuli munhu wa xisati swi vula rimbewu swi komba ku va ko vavanuna lava u kumaka nkarhi wun'wani va twisiwaka vava so a hi ringeteni ku vanhu lava a va pfuneki loko u twa munhu loyi nkarhi wun'wani u twananaku na yena kumbe u nga na vuxaka na yena a ku ni ku be hi xihoxo swi tivi ku eku sungula ka swona hi va lahlile vo tala laha swi nga sungula kwalano ka ku munhu nkarhi wun'wani a ku tlimba kumbe a ku ba hi mpama swi hela swi va na swiyenge swo hambanahambana laha a makumu a hela ku a teka vutomi bya wena so hi kombela ku a va hlayiseki ka minkarhi leyi a hi kumeni ku pfuneka hi tihlayisa ene loko hi vona xin'wana hi nga vi na leswiya swa ku hi fonela maphorisa va ta byela vanghana va vona ku hi mina ni nga fona ni tala ku swi vula ku na nambara liya ya crime stop nambara liya a hi nambara leyi ya ku police station liya ya crime stop 08610 i nambara leyi ya ku a call center a va tivani na vanhu va le police station vanhu lava ntirho wa vona hi ku va va director information va yi nyika ka vanhu lava faneleke ku va hi hlayiseka so a hi tihlayiseni mi navelela ku mi va na makhisimusi lamanene mi nghena eka lembe lerinene ra 2026 mi hlayisekile inkomu a khensa swinene brigadier a ni ku hi hetile kambe ni twe mi khumba mhaka yin'wana ya nkoka laha ya ku na vaxinuna na vona va twisiwa ku vava kambe leswi va rilaka hi swona masiku na minkarhi veri n'wina maphorisa ma va hleka loko va ta va ku heyi n'wansati wa mina yini makarihli n'wansati wa mina yini bihli ma swi tiva sweswo ma swi twa sweswo tanihi maphorisa impela swi twa sweswo kambe laya a police station ni tsakisa hi ku maphorisa ndlela leyi hi tirhaka hi swona hi tirha hi swiyenge ku na ti-level loko u kuma ku u hlangana na sweswo leswi nkarhi wun'wani vanhu va tala ku va va swi vula mara hi ntiyiso ya mhaka u kuma swi nga ri swona hi ku vanhu va maphorisa ya hina i vanhu lava va tshamaka va yisiwa ti-training laha hi dyondzisiwaka hi ndlela ya ku client service kumbe ku va hi kota ku va hi tirhana na vanhu hi endlisa ku yini matikhomelo ya vanhu a swi fanele swi va hi ndlela yeleyo loko u kuma u hlangana xiyimo xo tani tivisa station commander police station yin'wana na yin'wana yi na station commander loyi a va ku na vutihlamuleri loko ku tshuka ku va na timhangu leti ti ripotiwaka u kuma ku a ku na goza leri tekiwaka loko va tsandzeka fana na kwala eHlanzeni hi na district commissioner ku nga general Caba va nga va tivisa loko swi tsandza sweswo kwale ni nga kona mina a provincial office a kota ku va hi tirhisa sweswi hi ve na ku cinca tata Mkhalanga mhaka ya ti-complaints a ku ri na office leyi a yi ri ya ti-complaints se va yi tisa hala ofisini ya mina ho yimela ntsena ku hi va hi kuma vatirhi lava nga ta va va susa va va tisa leswi komba ku swi ta hela swi fike a tiofisini ta hina ku tekiwa goza so va nga chavi a va report a ku na munhu loyi a nga na matimba hinkwawo la misaveni ni tshemba ha swi vona leswi humelelaka ti-commission leti nga koho ku impela ku na vutihlamuleri xin'wana na xin'wana lexi endlekaka a xi ripotiwi hi la ku swi tiva ku va ku tekiwa goza hi ndlela leyi khensiwa brigadier Khensiwe swinene ku tiya ku engeta hi ta vona kwele hi nga ta hlangana kona na madyambu inkomu sweswo mingisero mungera lona FM brigadier Donald Mdluli lava hi bula na vona lava hi ngetere hi ta va vona leyi nga ta hlangana kona na madyambu kambe ke ntirho nkulu emunduku le Atula Mahashi Stadium se mi nga vuya kayela a hi veneni kona nteri ni sale na mathikithi ya mune ya vayingiseri vambirhi ne ni sale na mathikithi ya mune n'wina a ni se vitana munhu a ni se tshamani laha switulwini laha mi sungula mi twa ku ni lava yini a hi sunguleni ya mavhengeleni 369, it's Christmas time. Low prices for Mzansi one more time. Get low, get low, get low, get
kuma minxavo ya le hansi naswona u hlayisa eka 1 kg ya Danone Ultra Milk Custard hi 24.99 ntsena, 6 pack ya ti 200 ml fruit tree fruit juice hi 32.99 na ti soft plush animal toys hi 79.99 yin'we. Yi kumeka ku fikela hi ti 28 ta December. Kuma minxavo ya le hansi naswona u ya extra hi khisimusi leri ntsena eka Shoprite. A swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA, xiphiqo xa makheniki, nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Siku na siku vutomi bya munhu un'wana na un'wana bya cinca hikwalaho ka nhenha leyi a nga si tshama ka hlangana na yona. Nghwasi leyi nyikeleke hi timinete tingari ntsena leswaku munhu un'wana na un'wana a ta kuma nkarhi lowu engetelekeke wa ku va na varhandziwa va yena. Eka munyikeri un'wana na un'wana wa ngati inkomu ku hanana ka wena ku fika ekule ku tlula hi laha u anakanyaka hi kona. A wu nehani hi ngati ntsena, i nkarhi, i vumundzuku, i vutomi. South African National Blood Service, ngati ya wena yi ponisa vutomi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. sweswo mintsero munghana lona FM komba ndlela nongonoko i Afrika wa vulavula. Tatana Mlamja ni kombela mi ni khomela microphone leyi. Loko mi khome microphone leyi ni lava ku vutisa vayingiseri xivutiso. Ni na mathikiti mambirhi laha ni nga sala na wona ya vanhu vambirhi. Ni lava ku vutisa ka lava nga ni yingisela sweswi 1. Ani vayingiseri va Afrika wa vulavula la. Ya. I mani muhumelerisi wa Afrika wa vulavula, muhumelerisi wa nongonoko wa Afrika wa vulavula. Loko mi ri na microphone mi ya kun'wana tatana. Valava va ringetile swi va tanda ku sunguleni. Ka ha ri na man'wani ya 10 ya taka. Tekani un'wana hatlisa. I mani muhumelerisi wa nongonoko Afrika wa vulavula. A ni mi twi? Ande kumitweni phela me. I Eric Ncindane. Eric Ncindane. Hi swona? Okay. In'we mani? I Vusi wa ka Siwela Saselani. Vusi wa ka Siwela. Mari lava thikiti? Ni lava thikiti. No akhesa swinene. Vusi weya a Sasekani va kume thikiti mambirhi. Akhesa swinene. Inkomo. Matwele Vusi weya tekile kusele ro hetisela leswi thikiti. Kusele ro hetisela. Byala dlori ku hari ku tirheni. Byala dlori ku hari ku tirheni kwalano ni lava ku lavela munhu sweswi. Ni kumeli munhu wun'we xivutiso xiri. Xana i mani murhangeri wa commission leyi nge le ku lavisiseni ku ringanela ka advocate Andrew Chauke ku va va tirha ka xiyenge xa vuchuchisi a Gauteng. I mani murhangeri wa commission loyi a nga hala ni bohile la ni bohile Sandile. Okay, a hi hindzeni xivutiso xexo xi mi tsandzile. I mani va vutisa lexo olova lexi. Hi tihi tinqambi timbirhi leti ti nga ta va ti ri kona hi lembe ra 2030? No bula. Lo wa Chiefs anga haweli kona ni. Hi lava vanhu vantshwa i khale a kha nghena. A hi laveni vanhu vantshwa.
xivutiso lexi ni lava ku xi vutisa hi lexi ni kombela muyingiseri a ni byela tinkambi timbirhi leti nga ta ti ri kona Thula Mahashi swi hela mi nga lweli mike mi nga wu lweli mike wu ta ka n'wina mi nga wu lweli mike wu ta ka n'wina ahe tata ahe minjhani hi pfukile minjhani pfukile akhensa a hi twanani na muhumelerisi wa mina kwalano yala nga khoma mike ku vavasati va nga nikiwi mathikiti lawa hikuva na wona se mara i teka n'wina a swi na mhaka ke vulavulani ke ni byele tinkambi timbirhi leti nga ta ti ri koho a Thula Mahashi stadium mundoko wo sungula i Tshemba Nyathi wa vumbirhi i Mr Bao hi swona why wo vulavulavula ntsena hi ku mhanteni lava vambirhi ani eya all right no a khensa swinene sesi wa mina byela vayingiseri ku mani Vito i Blajo Kamashele from MP Stream Thula Mahashi loko huma MP Stream a wu ringanelangi ku nghena ka mphikizano hi mhaka ku ku na mutirhi wa ka Munghana Lonene wa le MP Stream se maxaka na vanghana a va ngheneli na bula sesi wa mina mi ta teka mathikithi ya n'wina yambirhi hi ta gimeta kwalano nongonoko wa hina Afrika wa vulavula wu ta gimeta kwala ivi kusuka kwalano hi ta ya ka nongonoko dzumba na mina wu ta haxiwa kwala i kwala kambe ke a hi tweni papa va lata ku yini va tikomba va lava ku hi byela swin'wana vulavulelani kwalano papa avuxeni va ta mi khomela mi nga vileli minjhani khesile minjhani papa Khalanga minjhani papa wena wa ku vulavula ka timhaka le Afrika wa vulavula wa hi tsakisa lowu karhi wu vulavula mara ku na munghana wa meme ya Khelani u kombela mathikiti o lava ku xava kumbe lawa the highest hi loyi a nga tshama laha eNxumalo Nxumalo ma nga vileli ma koho mathikiti ma VIP kwala ka Shoprite i 450 ntsena loko va lava ku va tshama lani ni nga ta ni tshame koho nongonoko lowu khale ka na masenga huku va makamu nemeteli papa hi kheseli swinene a hi kumeni un'wana hi twa ku i mana nge a nga fambi a nga vulavulangi un'wana hi loyi ahe va mi pfukeli hi pfukeli mi ku nyana rito phela mi nga hi gwajisa a hi gwaji ya byelani vayingiseri ku yin'we mani Innocent Mashiko mbaka va good enough mo fana swivongo ne a minute ni ri mi va ka va good enough na kumbe mo fana xivongo swa fana no ya khensa swinene mi ri mi khome ti timhaka n'wena kumela ku pfuniwa swo pfuna yimaninyana hi le ku tiphineni laha mi ta vulavula mi le ku ni chayisa ni ta va ni ri kwala ni ta va ni ri kwala loko ni chayisa un'wani la lava ku hi tsela yanani ka vona hi tsela mi nga lavi ku pfuniwa ni tata okay ayi hi n'we mani n'we Intsako Sondlani va ka Sondlana va kona la bush mu huma kwihi ndi huma hala role mara hi ku tekiwa ni tekiwa Saselani na n'wina no mi suka la role la mi ta la Saselani eya a khensa swinene a mi lata ku yini imendo lako ndio tsaka namuntlha ku va ni vona va ka Munghana Lonene la Dwarsloop yi ni tsake ngopfu hi le kwini a Dwarsloop hi le Dwarsloop leswi a hina swa va Dwarsloop a hi tivi ku mi swi kuma kwihi i xilungu xexe wo mi xi vula no ya khensa sesi wa mina ka a mi lavi ku xeweta nuna wa n'wina avuxeni ka papa na swi lava ku va xeweta va xeweteni xema ni xeweta nuna wa mehe Abraham Khavela a nga le ku khinikheni ka timovha se ni xeweta na mama ntsongo wa mehe Henry Confidence Mabunda na mama Khoni Mashimzi Khoni Godi i Khoni van'wana eya no ni khenseli sesi wa mina khensile shem khense ngopfu matimu ha ri na timinete timbirhi lava ni un'wana
Aye, Brabet. Aye, papa. Epukile. Oh, hi mina valava n'wina minjhani? Epukile. Swakudya swa mina hi leswi. Na swi vona. Loko ni ze ni swi khoma ni kutani. Yeah. Ma ni vona ni tiketlile. Na swi vona. Ya khensa. Inkomo, byala vayingiseri kwen'we mani. Oh, i Daniel Spinga Khosa kusuka la eBisonto. Xipinga. Mi tlangile bolo? Ngopfu. Am tlanga posini mani. A ni tlanga na yena ni dirivula na blind ngopfu. Ay. Va ka va ku spinga. Yeah. Na khensa swinene mani. A mi la ta ku yini ni nga si famba? No la ku ta ku haya khensa ku ve ni mi vhakacherile hi ve hi ri na n'wina eka nkarhinyana wa sweswi. So hayi a tindlela ti ve tinene ta ku ya tlula manje. Impela. Iya Vodacom. Khensile papa ni. Khensile papa. A khensa swinene sweswo mingisero mina. A hi gimeteni kwala. Imani gimeta kona mingisero mina. Nongonoko Afrika wa vulavula hi ta ku gimeta kwala. A hi hlanganeni na un'wana nakambe nongonoko lowu fanaka vhiki leri taka kusuka a studio 2A hi ta va hi tlhelele Polokwane. Se hi ta va hi ri magayisa loko hi fika Polokwane hiko sale hi ta la hi sonta. Mara lexi ni tsakisaka hi le Bushbuckridge Ike Ngoveni i ku Kalanga. swilo leswi va hi xaviselaka hinkwaswo fu a Limpopo hi swi kuma Mahala. mahala. Ni byeli la. Yes. Ku na yini la ndzhaka wena? A ni se swi vona ni se hundzuluka. U chava ku byala vayingiseri ku a wu haxela tithoyilete. Mingiseri wa mina mi va na nhlekani nonene Khensile Ncindani Eric Mabasa a ku ri ye muhumelerisi wa mehe kusuka a studio kasi laha ni famba na Try by Force na Matimu Ngoveni ni tlhela ni famba na Fumani Mathevula Makaringi Fumani i Mathevula ni famba na Jordan Mgwama